Reka nongere ngusuhuze kandi gwikaze nizere ko komeje no kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uherereyemo kuri kintu channel yacu ya YouTube yitwa Bardi Nyonza Talk Sports. Nagushimiye niba ufunguye kino kiganiro ko subscribe. Tubaye utarayikora nawe ndagusabye kugira ngo uze kuyikora. Hanyuma mwese mbasabye kuza kugira uruhare muri kino kiganiro tugiye kugaruka ku makuru cyane cyane agezweho no kuvuga muri kano kanya muze kuza mu kigemura mutanga ibitekerezo cyo cy'ingenzi cyane mu sharing n'abandi baze kuza kukireba ndetse n'izingano nyinshi zitandukanye. Ka duhere muri equipe Liverpool ariko by'umwihariko ku mugabo witwa Peter Crouch ngo yahoze mu kipe Liverpool niyo mpamvu ari ko mvuze ko ari tugiye guhera. Peter Crouch aramagambo asa n'aremere cyane yatubwiye cyane ku bakinyi bakeneye muri equipe Liverpool urimo harimo witwa Steven Gerrard ndetse n'uwitwa Jamie Carragher ngo buryo bari abakinyi batagira imikino kabisa ukongeraho ko ngo witwa John Terry na Frank Lampard muri equipe Chelsea nabo ngo bwabo ngo bari abakinyi b'intarumikwa cyane. Yavuze iki? Yavuze ko ngo ntago bashoboraga kukwemerera kukubona ukora ibintu by'ubusa uri umukinnyi mushyashya wasinye ikipe Liverpool ngicyo gihe Fazari ngo bagafite uburenganzira n'ubushobozi bwo guhita gusora mu myitozo ukagenda niyo baga ngo uyikoze rimwe gusa ngo ntago bwa mbere bari babikoze. Mu magambo ye yavuze ngo nabonye ibintu muri aba bakinnyi mu by'ukuri byasaga n'ibitandukanye kuri jewe ati jewe naryoherwaga n'umupira w'amaguru nkaryoherwa ibyo nendi gukora ariko kugira ngo ugire ku rwego nk'urwabo ugere ku rwego rw'abariya ati nasanze bataryoherwa n'umupira ati umupira ntago ugeze uryoherwa nawo ati kuko buri gihe wasangaga abakinyi match irarangiye aho kugira ngo bishime baruhuke bahita batangiye gutegura match ikurikiraho ako kanya match irangira bahita batangiye gutegura match ikurikiraho. Mu magambo ati Gerrard, Carragher, John Terry, Lampard ati buri gihe mu mitwe yabo habaga ari ngo next game buri gihe yari next game ati ngiyo ati ni mentality umuntu ushaka kugera ku rwego rwo hejuru yagombaga kuba afite mu by'ukuri wakinaga umupira mu gati kuri nge ati icyo gihe ati twashoboraga kuba twatsinda tukumva ko tugiye gufata umwanya wo kwenjoyingaho gatoya ariko watangiye gutekereza ati ni byiza ko dutsinze uno mukino ko duhite dutangira gutegura match ikurikira. Ati babaga bari kuri pressure cyane ati sinibaza ko baba bararyohewe kabisa n'uyu mukino twakinaga ati mu by'ukuri ati yari mentality ku rwego rudasanzwe ati ibyo bakoraga byari bidasanzwe cyane mu by'ukuri. Akaba ari Peter Crouch rero Peter Crouch umugabo yakagera kuri 70 y'amavuko kano kanya ngira ngo muri bukatazamu ngiye mwibuka cyane ahantu nzi mwibuka neza ni muri equipe ya Stoke City sinzi mwibuka Stoke City ya Peter Crouch umugabo muremure cyane kabisa muri championnat y'ikijije cyane mu gihugu cy'Ubwongereza yari murefu kwa kweli yari murefu bya atari ze ko afite metero 2 na santimetero 10 santimetero imwe ndanye nego kabye afite metero 2 na santimetero 1 urutazamu ngiye muze equipe ya Stoke City FM Spurs kuko niyo yamaze migi Stoke ni muze migi cyane kuva 2011 kujya 2019 fara equipe ya Stoke City aho yavuye kiza equipe ya Burnley aho yakinnye sezimwe gusa mbere ko bivamo gusa Liverpool yo yabayemo kuva saison ya 2005 kugeza 2008 of course imyaka 3 yabaye impanga kabisa. Kuvuga kuri Terry na Frank Lampard nuko bahuraga cyane equipe nationale niho bakundaga kubonana cyane nubwo atagize imikino myinshi mu equipe y'igihugu akini match zijya kuri 42 gusa kuva muri 2005 kugeza muri 2010 cyako tugera bitsindaga cyane. So Crouch akaba tubwira n'amagambo kabisa agaruka kuri bano bakapu w'ikipe ya Liverpool n'imyitwarire yabo n'uburyo kabisa ngo barakinira by'imvi bidasanzwe cyane ngari impamvu babaye bakapu cyane. Turitana mu kandi akomeje kuvuga ko kanya gizwe kabisa witwa Jude Bellingham muri equipe ya muri equipe ya Borussia Dortmund ngo byatangiye kubamaze nk'ibitusa kabisa n'umugabo amakuru aturuka mu gihugu cy'Ubudage kuvuga ko ngo wene bagenzi ngo nagore kumvikana current kujya kano kanya ni mpamvu nayo ngo nuko umusore mu kibuga hagati y'imyaka 19 n'amavuko ngo nyuma y'imikino ibiri baretse gutakaza kabisa mbere ko bafata akaruko k'igikombe cy'isi ngo ntago yaryohewe cyane ngo n'uri equipe ya Borussia Dortmund by'ingwere kugeze ku bakiri bagenzi be bitwaraga nk'uko rero amakuru dukesheje ikinyamakuru cyitwa Sports Bild cyo mu gihugu cy'Ubudage kikutuga ko n'umugabo ngo nta kintu arabwira abakinyi ariko ngari gukoresha body language mu kugaragaza ko atishimiye abakinyi bagenzi be bakinana bigeneye na crise kabisa ngo yo kubura intsinzi bagize mu mikino igera kuri 2 bakinije ubundi haba mu mukino wa Champions League ndetse no mu mukino wa Champion. Amakipe atandukanye akomeje kugaragaza ko mwifuza ari muri Madrid, Chelsea, Man City equipe ya Liverpool zose ari nyene rero zikaba zikomeje kuryama ko Van ngo mwongeza ku myaka 19 y'amavuko ariko bakatubwiye ko rwose ngo ntago yishinye muri dressing room ikipe ya Borussia Dortmund ngo ntago yaranezewe cyane mbere ko aza kuza gusoka agiye mu mukino w'igikombe cy'isi. Bikavuga rero ko ngo abakinyi bagenzi rwose nayo ngo batangiye kubona ko ahari atangiye kwivumbura kugira ngo ariko nazasoka kujya kano kanya ni kapiteni wa gatatu w'ikipe ya Borussia Dortmund nyuma yabana kapiteni babiri ariko yawe na vice kapiteni w'ikipe twa Matt Hummels na Murugabo ngo ntago ari kumvikana cyane cyane ngo no kintu kari mu by'ukuri ngo bafite ibintu byinshi batari kugenda bumvikanaho akaba rero ngo ari uburyo ngo bwatangiye gutekerezwa ko gitangiye kuba yakoresha kugira ngo areko yasohoka muri equipe ya Borussia Dortmund akaba yakekeza amakipe akomeje kuvuga yuko amushaka arimo kandi akomeje kuvuga kugira kano kanya twita cyane none witwa
umuvandimwe witwa Mason Mount amakuru atubwira ko ngo ikipe ya Liverpool yasaze ngo iri gutegura uburyo yakegukana n'umusore w'ikipe ya Chelsea ngo batangiye gutekereza ko ku mezi 18 asigaye ku masezerano ye bamutwara. Abafana ba Chelsea muzanga mu mvino nkuru sasa haraje hake. Uyu mwana w'imyaka 23 y'amavuko witwa Mason Mount asigaje amasezerano y'amezi 18 muri ikipe ya Chelsea ya Etaford Bridge. Amerika akavuga ko rwose ku munsi w'ejo nawe bivuze ko yatangiye ibiganiro ndetse kandi ngo biri kugenda neza cyane kugira ngo abe yakongera amasezerano muri ikipe ya Chelsea. Gusa ngo kujya kano kanya kabawe ikintu itayeho ngo ni igikombe cy'isi icyakora ngo abamuhagarara rebo ngo baba batangiye kuganira ngo barebe niba koko byakunda ko ashaka ko yasohoka muri equipe ya Chelsea akaba yakekeza muri equipe ya Liverpool. Mason Mount rero kabiteganijwe ko hatageze ihinduka of course zone nkuru zihari ariko gahunda ihari niyo kongera amasezerano muri equipe ya Chelsea bikaba ko rwose ngo ashaka kuba yashyiraho umukono ku masezerano y'igihe kirekire. Gusa tugomba gutegereza. Gusa amakuru aturuka mu gihugu cy'Ubwongereza atubwira Liverpool ko mu gihugu cy'Ubutaliyani ikinyamakuru cyitwa Calcio Mercato cyo kiri kutubwira ko ikipe ya Juventus nayo yatangiye gutekereza ko umuvandimwe witwa Mason Mount. Ese bizakunda? Reka dutegereze turebe niba bizakunda. Mu mikino igera ku 119 amaze gukina ikipe ya Chelsea yamaze kugira uruhare mu bitego bigera kuri 50 byose. Mu mikino igera ku 119 ibitego 50 mu kirikira mu kibuga hagati iyo mbere ntago ari mibi. Ni ibitego 50 kuko atsinze 26 atanga imipira 24 yaje kuza kuvamo ibitego. Akaba rero ari umusore witwa Mason Mount kabisa ku myaka 23 y'amavuko akomeje kugenda kabisa yimpressiona abantu benshi bagiye batandukanye cyane. Hanyuma kandi twitana amakuru akomeje kuvuga kugira kano kanya of course. Reka twinjire gatoya muri equipe ya Manchester United ariko ndakubwira kana gatoya cyane kuri Cristiano. Amakuru haratubwiye ko Manchester bize kuza gutegereza ko interview ya Cristiano iza kuza kurangira kuko uyu munsi haraza kuza ikindi gice cya kabiri ngo niba marango ngo kucyumva noneho nibwo baza kuza kwifashisha umunyamategeko wabo bagashaka uburyo bwiza cyane bwo gutabirukana uno muvandimwe ngo niba barimo babishoboye bakaba bakinda kuba bakomeza no kugenda bamuhemba ngo bashaka kumwirukana hakiri kare ku buryo ngo ibintu by'umweru by'igikombe cy'isi batebeze kuza komeza kumuhemba nibura akajya gukina igikombe cy'isi ari umushomeri. Ni ugutegereza ukareba uko biza kuza kugenda kugira kano kanya. Mu gihe kandi twitana amakuru akomeje kuvuga ko ndashaka gukubita nahuranya kabisa umusore witwa Trent Alexander-Arnold umu agent we abafana Liverpool ngo bafite icyizere cy'uko ngo ari buze kuza kwifashishwa mu kuba basinyisha umuvandimwe witwa Jude Bellingham kuva mu equipe ya Borussia Dortmund kuko ngo bashaka gukoresha Trent nk'umu agent ubwo n'abafana ba Liverpool still ndashaka kubwira ko abafana ba Liverpool ngo bashaka gukoresha Trent nk'umu agent kugira ngo ariko yakonvenka witwa Jude Bellingham akabaza mu equipe ya Liverpool. N'abasore basanzwe ari inshuti magara kabisa kuva na kera bahura mu equipe y'abatoya y'igihugu cy'Ubwongereza bakina equipe nationale ndetse n'umunsi bakaba bari kumwe muri Qatar. Akaba rero ino dio y'abasore ko rero rwose ngo bafitanye umubano mwiza cyane ngo kuva bajya muri Qatar ngo kugendana cyane ngo bafite icyizere cy'uko ngo Trent ashaka gukora akazi k'ubu agent akaba yagiye gute akaba yazana uno muvandimwe witwa Trent Alexander-Arnold. Akaba rero ari amagambo atangiye gukwirakwira kuri social media platforms cyane cyane urubuga rwa Twitter batangiye kuvuga ko ngo byakona bishingiye ku myitozo babona abantu basore bombi rwose ngo bari gukorana ngo bishimye cyane ngo bari guseka byatari. Akaba rero ngo afana Liverpool ngo afite icyizere cy'uko Trent ngashaka kuba yabira mu agent mwiza akaba yabazana n'umusore mu kibuga hagati ukomeje kwifuzwa n'amakipe menshi atandukanye ko nabikubwiye haruguru. Mu gihe kandi twitana n'amakuru akomeje kuba kugira aka kanya nanone reka mubwire ko kugira ubungubu rero ngo igihugu cy'Ubwongereza kabisanga imyiteguro mu gikombe cy'isi irimbanije ngo ntago bashaka guhagarika kabisa ku munsi rero ku wa mbere bakaba bafite match ikomeye cyane ikipe y'igihugu ya Iran kapiteni witwa Harry Kane ndetse n'abagenzi rwose ngo barashaka gutontoma gahunda ngo gutontoma kuko ngari of course ni intare babitangwa na ba Three Lions of course ariko gahunda no gutontoma kabisa ngo kugira ngo batange icyizere cy'ibyo bashaka kuzakorera muri Qatar ngo ku munsi wo kwa mbere ikipe ya Iran yaza kuza kuba urugero rwiza rw'uko rw'ibyo bashaka kuba bakora kabisa gahunda zikaba zagenda neza. Ese bizashoboka cyane ko abongereza ikintu bazakora muri Qatar ni amakuru dukomeza kugenda dukurikirana cyane. Mu gihe kandi twitana n'amakuru akomeje kuvuga kugera aka kanya still reka mubwire ko wa mupapa wa cyase ise wa Endrick mu Brazil urabizi ko nkomeza kugenda nkohereza update nkwereka ibya Endrick ko bigeze kugera kano kanya icyakora nkubwire ko papa we biteganyijwe ko agomba gufata rute mu kirere akekeza mu gihugu cya Espagne. Amakuru ko tubwira ko ngari buze kujya gura n'ikipe ya Real Madrid bakajya kuganira uburyo gahunda zabo nitwa Endrick zagenda neza cyane. Uno mugabo yitwa Douglas Ramos rero amakuru ko tugakomeye kuri kwezi kwa 11 mbere ko kuza kurangira ari buze kuza gufata rute mu kirere yishize mu gihugu cy'Ubutaliyani cya Espagne aho agomba kuza kuganira n'ikipe ya Real Madrid kugira ngo ariko byakunda bakaba rero bakomveka no mpeti ukina ikipe ya Palmeiras akaba yaza mu gihugu cya Espagne gukira ikipe ya Real Madrid. Amakuru rero katubwira ko still nta Real Madrid yonyine nagiye mbiga ko kenshi gashoboka yabimwifuza ko ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Paris Saint-Germain nazo zikaba ziryamye kuri mvana witwa Endrick rero akaba mu makino akomeje kwitwa neza cyane no mu gihugu cya Brazil muri ikipe ya Palmeiras aho ku myaka igera kuri 10
26 y'amavuko rero muri shampiyona amaze gukina kano kanya kabisa amaze gutsinda ibitego 3 anatanga n'umupira umwe avuyemo igitego akaba rero ari uteza mwiza cyane. Tugomba gutegeza tukareba uko biza kuza kugenda ni nk'uko dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukareka bihagaze kugera aka kanya ngo rero akaba ari witwa Endrick mu gihe katwitana amakuru akomeje kuvuga kujya kano kanya muri equipe nationale y'Abongereza of course muri Qatar. Umusore witwa James Maddison rero akaba yamisinze imyitozo kuri uyu munsi mu gitondo kwera ikibazo cy'imvune yagize ku mukino wa nyuma yakiniye ikipe ya Leicester City rero bikavuga ko rwose ngo uyu munsi ntago ugize agaragara mu myitozo hariya muri Qatar mu gihe bitegura umukino w'ikipe y'igihugu ya Iran mu minsi mikeya iri imbere rero. James Maddison rero akaba iduha rwose aho ari kumwe n'abagenzi be rwose ntabwo agize agaragara muri iyo myitozo. Tugomba gutegeza tukareba ikiza kuza kuvamo koko niba koko bizakunda ko wenda azagaragara cyane ku mukino wa Iran. Ni nk'uko dukomeza kugenda dukurikirana cyane mu gihe kandi makuru akomeje kuvugwa ikipe ya Man City nayo ngo yabifuza kwishyura Toni Kroos miliyoni 230 bya buri cyumweru bakarakora joininga ino kipe ya Manchester City n'umukapa w'imyaka 32 y'amavuko rero uribuze kuza gusoza amasezerano n'ikipe ya Real Madrid muri no mpeshyi igiye kuza. Akaba rero ngo yarakonye na Pep Guardiola cyane muri equipe ya Bayern Munich mbere ko ahava yekeza muri Real Madrid bagatekereza ko rero ngo byakunda ko aribuze kujya gute aribuze kuba yekeza muri equipe ya Man City mu gihugu cy'Ubwongereza. Gusa ni nk'uko dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukareka bihagaze kugera aka kanya mu gihe kandi ani makuru akomeje kuvugwa witwa Ngolo Kante nawe amakuru ko tubwira ko rwose ngo kuza gushoka cyane kashaka kusohoka muri equipe ya Chelsea akayekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani y'amakipe menshi akomeje kugaragaza ko yifuza Ngolo Kante. Uno musore rero uribuze kuza gusoza amasezerano mu mpeshyi ariko ko imvune nyinshi zakomeza kugenda zimufata naga ikipe ya Chelsea yifuje ko yamwongerera amasezerano ku myaka 31 y'amavuko rero inesa migiye kuza bishoka cyane kashaka ko yasohoka for free. Amakipe ari kuvuga cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani ari ikipe ya Inter de Milan n'ikipe ya Juventus ngo zabazifuza kuba zatwara uyu muvandimwe ariko ngo binakunze muri kono kwezi kwa mbere akaba yasohoka akaba yagenda nkuko rero ikinyamakuru cyitwa Republika gikomeza kugenda cyitubwira ngo amakipe yombi rwose ngari gutekereza ko mu kwezi kwa mbere biramutse bikunze ikipe ya Chelsea ya miliyoni 18 y'amapaundi ngo Kantasha gusohoka akaba yakikiza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe irwaga amahirwe menshi ni ikipe ya Inter de Milan ya Simon Inzaghi akaba rero ari umutoza wabo akaba rero ngo bifuza n'umusore mu kibuga hagati kugira ngo bareke bakomeza n'Mediane yabo yakomeza gutwara ngo Kante ku myaka 30 y'amavuko rero akaba muri 2018 aribwo yongera amasezerano muri equipe ya Chelsea igomba kurangira muri 2023 yari amasezerano y'imyaka 5 aho yagombaga cyase aho no uyu munsi ari mu inote ya 290 y'amapaundi ya buri cyumweru. Juventus nabwo rero igatekereza ko ishaka ko yabona uyu muvandimwe gusa ni nk'uko dukomeza kugenda dukurikirana cyane. Tuvuye kandi kuri Ngolo Kante reka twikeze ku muvandimwe witwa Anthony mbere ko ajya mu equipe nationale ya Brazil no muvandimwe rero uhabwa inote ya 500 uhabwa amafaranga afatika byatari muri equipe ya Manchester United yagize gute rwose aribatura nawe yigurira imodoka nziza cyane ya Lamborghini Aventador. Aventador nziza cyane kabisa akaba amaze kwifunukuza ku bihumbi 332 by'amapaundi mbere ko yerekeza mu gihugu cya Brazil mbere akabanza kiyimba ko agiye gukina imikino y'igikombe cy'isi. Ameze neza cyane rero numva witwa Anthony ukina ikipe ya Manchester United. Iyi modoka yayiguze rwose bikimara kurangira kabisa amaze gukonfirma ko azakina imikino y'igikombe cy'isi yasanze nta bundi buryo buhari bwo kuba yagira gute bwo kuba yakwihemba uretse kugura iyi modoka. Mbere ko kanza kuza kugenda nashaka kubwira ko witwa Robbie Edwards n'umugabo reka bivuga ko aribuze kuza gusimbura Nathan Jones muri equipe ya Luton Town mu gihugu cy'Ubwongereza. Biteganyijwe ko ku munsi w'ejo ku wa gatanu aribwo biribuze kuza kurangira kuko urumva witwa rero witwa Nathan Jones akaba aramaze kumutoza mu equipe ya Southampton aho aje gusimbura rero mutoza witwa Ralph Hasenhuttl waje kuza gutakaza akazi akwera umusaruro utari mwiza. Ani makuru kandi akomeje kuvuga nanone of course turibuze kujya ducomeka mutuntu twa Cristiano kuko nitubona ikintu kiremereye cyane tuza kongera kugaruka dukora ikiganiro kuri Cristiano ariko in case bigaragara ko ari comment z'abantu bataraba hatari of course ntabwo tuja kuba twafata umwanya uhagije ngo tubiganire ari byonyine. Umugabo witwa Gabi Agbenhall akaba ari umunyamakuru kuri radio yitwa Talk Sport niyo mu gihugu cy'Ubwongereza yavuze ko mu by'ukuri ngo Cristiano ntabwo ashobora kubasha guhandura ngo byaramunaniye kubasha guhanduringa ko ari umukinnyi utagenderwa mbese ngo byaramunaniye kumva ko Manchester United ngo ari ikipe igaragara ko yakina neza iyo cyose atarimo ngo byaramunaniye kubyumva ngo ari impamvu ngo afashe umwanya agategura interview imeze kuriya kugira ngo yice ikipe ya Manchester United ngo nuko naka kanya gatumva uryo Manchester United yumva ko ikwiriye gukina neza iyo Cristiano Ronaldo atari mu kibuga. Agben Hall rero akaba ari umusesenguzi akaba ari umunyamakuru kuri radio yitwa Talk Sport ni hali ya UK mu bwami bw'Ubwongereza naka kanya rero ngo akaba atari kumva ibyo bintu witwa Cristiano Ronaldo gusa ni dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukareba niba koko bizakora
kubona ko Ronaldo amwataka. Andi makuru kandi akomeje kuvuga muri kano kanya hari abafana b'Abanya-Argentina bamaze kugaragara kabisa live kuri televiziyo yitwa ngo ni TYC Sports live hari muri Qatar bari kuririmba indirimbo irimo bijyanye n'irondaruhu rero ubwo baririmbaga abakinnyi bamwe na bamwe b'Abafaransa of course barimo abakinnyi batandukanye bavuga ngo abakinnyi nka Kylian Mbappé n'andi mazina atandukanye ngo Ubufaransa ngo bukinisha abakinnyi benshi bavuye muri Angola ayo mazina ameze gutyo bakagenda bavuga ngo ni byiza cyane kuko birukanka mu kibuga ngo bakinisha abakinnyi batari Abafaransa ngo bakinisha abanyamahanga ngo bavuye muri Angola. Umukinnyi bibasiye cyane akaba rero ari umusore witwa Kylian Mbappé kipe ya Paris Saint-Germain. Abana bafana barimbaga zino ndirimbo bakavuga ko ngo n'umuntu witwa Kylian Mbappé ngo yaravuye muri Angola ndetse ngo n'abandi benshi ngo bagiye batandukanye ngo bagiye baza ngo banyuze mu bwato uri kubyumva bagiye bakoresha n'amagambo aremeye cyane by'ukuri arimo n'akantu kironda ari mu buryo umwe cyangwa se ubundi. So rero amakuru akavuga ko ngo ubu tuvugana nabo bari buze kuza gushaka niba hari ibihano bikwiye bashobora kuba bafatirwa kabisa nyuma amagambo aremeye cyane izi ndirimbo barimbaga rero bibasira abakinnyi b'Abafaransa babirabura cyane cyane barimo nka Kylian Mbappé ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Akaba rero hari abafana b'Abanya-Argentina bari muri Qatar kabisa ejo bundi I think ni ku munsi wo kwa kabiri ushyira kwa gatatu nibwo twabonye inkuru zigiye zitandukanye kabisa tubwira ko bano Abafaransa bagize gute bibasiwe rero ni fan club equipe y'igihugu ya Argentina iri i Doha muri Qatar. Ari makuru kandi akomeje kuvuga kugira kano kanya mbere ko nza kuza kubarekura ngo mwigendere reka maze nkubwire ko rero n'ikipe FC Barcelona perezida wabo witwa Joan Laporta yamaze kutubwira ko ngo yaba ikipe FC Barcelona ndetse n'amakipe atandukanye mu gihugu cya Espagne ngari kugerageza kuba yavugana n'ubuyobozi bwa La Liga kugira ngo barebe ko bagabanya amategeko ya financial fair play. Impamvu ni iyihe nuko ikipe FC Barcelona ngo baramutse batoheje kabisa ngo badashyize ibinyurushyo ntago no kipe ifite ubushobozi bwo kuba yagira umukinnyi yinjiza muri muri kwezi kwa mbere bigendanye nuko ibibazo by'amafaranga mu kipe FC Barcelona bigoye cyane kujya kano kanya. No kipe yabaye bize cyane ku isoko ryo muri sama itambutse aho basinyishije abakinnyi bayitwaye nibura miliyoni zigera ku 130 zose z'amapaundi. Akaba rero Xavi yifuzaga ko muri kwezi kwa mbere yakongeramo izindi imbaraga icyakora rero ngo ku isoko birashoka cyane ko babona abakinnyi icyakora kujyanye n'amafaranga noneho byo ngo bikaza kuba ikibazo kiremereye cyane. Akaba rero Joan Laporta yamaze kuvuga ko ngo hana n'amakipe ngo bari gukorana cyane ku buryo ngo bashaka gukonvenka La Liga ikaba yakemera kuba yashyiramo inyorosho kugira ngo n'amakipe yabe yakinjizamo abakinnyi. Nkuko rero ikinyamakuru ESPN kibitubwira ngo mu magambo yavuze ko bashaka kuba bakoresha nyine ane makipe atandukanye kugira ngo areko bino bibazo bifite by'ubukungu ishyamba ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne bashaka kuba babyumva gahunda zikaba zagenda neza cyane. Bikaba biteganyijwe ko rero ngo ikipe ya FC Barcelona muri uno mwaka kabisa ishaka kuzagira profit iteye ubwoba. Bivuga ko nibura miliyoni zigera kuri 240 z'amapaundi zigenda zigafata miliyoni 240 z'amayero ngari zo ikipe ishaka kuba yazunguka muri uyu mwaka gusa n'inkuru dukomeza kugenda dukurikirana cyane. Akaba rero n'uwitwa Javier Tebasi mu minsi ishize yaganiriye n'ikinyamakuru cyitwa Mundo Deportivo avuga ko ngo FC Barcelona itabona imikino yo gukina Champions League bisobanuye ko nyine itike gukina Champions League knockout games bisobanuye ko ngo income zabo zishaka kuzagabanuka cyane bikaba byatumye no kipe rero ngo byayihungabanya mu kuba yakinjizamo abakinnyi mu buryo bwe cyangwa se ubundi bana. Tebasi n'umunyamibare byose ababiza babibaza bagati mutagera hanga akazi yakanga bizabagonga kabisa. Akaba rero kuko batinje mu mikino ya Champions League nibyo n'ubundi n'uyu mukapo kabisa witwa Joan Laporta umuyobozi w'ikipe FC Barcelona atangiye gutekereza avuga ko rwose ngo bishaka ngo biribuze kuza kubabangamira bigatuma batebuze kuza kubona uburyo bagura abakinnyi ku isoko ari impamvu batangiye gutekereza muri buno buryo bwo gushaka uburyo bari buze kuganira na La Liga kugira ngo bemere ko babakonveka gahunda zikazagenda neza cyane. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukorana siporo amajezi meza cyane agizwe kabisa mayo makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti ndakubwiza ukuri bya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo gufite ko n'amakoti ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane amakoti ava muri za Turukiya amakoti ava mu Butaliyani yayandi ujyana mu bukwe yayandi ujyana mu nama none amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashimo bwese byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti amashati y'amusirimu. Nukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba n'amakoti yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe?
bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta ndi bacuruza amatelefoni, ubundi gahunda zikaba zagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781 46 48 92 cyangwa 0787 22 12 Bismart Rwanda bakwatsi. Igihugu cya Iran kiri muri Qatar, mwese ngira ngo murabizi. Umutoza w'iki gihugu witwa Carlos Queiroz, umunyamakuru yashatse kumubaza ku bibazo bijyanye na wa mukobwa witabye Imana mu gihugu cya Iran. Ngira ngo nakunze kumubwiraho cyane azira hijab ni bwa buryo bw'abakobwa bitandira ku buryo basigaza isura yonyine, bagasigaza isura yonyine. N'umukobwa yitabye Imana aguye muri kasho, ariko yagiye muri kasho azira kuba atitandiye mu buryo bukwiriye, abiza kurangira anaguye muri kasho. So rero byabaye ikibazo kiremereye cyane mu buryo bw'isi kabisa, butari na football gusa na politike, byabaye ibibazo biremere cyane. Carlos rero Queiroz bamubaje kuri icyo kibazo, umunyamakuru akimubaje, umutoza yamusubije ngo uraza kunyicira amafaranga ngana iki ngo icyo gisubizo. Yebana leta ceceka burundu, ntiyongeye no gukopfuza amagambo kabisa. Uraza kunyicira amafaranga ngana iki ngo igisubizo kuri icyo kibazo cyawe. Yebana ubundi abantu bazana politike muri sport nanjye simbemera kabisa. Witwa Ivan Toney ni uteza mu kipe ya Brentford, muri kipe ya Brentford rero ano mukapo birashoboka cyane ko ashobora kuba yahanwa amezi 6 atagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru azira ibijyanye no gutega imikino cyangwa se ibijyanye na betting. Bikavuga ko ngo yaba yarabikoze ngo ishozo zijya kuri 232 mu myaka ine yose. Uno mukapo rero bikavuga ko ngo cyakora ngo icyo gihe cyose ngo ntago ngo raporo zigaragaza ko cyangwa se iperereza rigaragaza ko ntago yigize betting ikipe. Ngo nicyo kintu cyo yisho ko cyamurengera, gusa kano kanya ntago yemezwa neza. Gusa ngo aramutse rero ngo hamwe n'ibi byaha nibura amezi agira ko 6 yose ashaka kuba yayafata kabisa atagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru ugendanye nuko yaba yarisha amategeko ubwo ya bettingaga. Mu gihe katwe tutaramekora komeje kuvuga witwa James Mason mu kiganiro itangazamakuru ku mugoroba nawe yituye koko ubwo yamaraga guhamagarwa muri equipe nationale y'Abongereza yari kumwe na Sumubyara ngo se yakwihangana bya binani yararira. Yalala ngo kwihangana bya binani yararira kabisa. Ubwo rero ngo inkuru nziza kabisa yuko yarahamagawe muri equipe nationale y'Abongereza nyuma y'imyaka igera kuri 3 yose kabisa, adahamagarwa akongera agamagarwa ngo byari byiza cyane kabisa, ngo se byaramunani kwihangana jo amarara azadis ako byari byiza cyane. Mason yaranabikwiriye mu byukuri. Akaba rero ari kuri kipe y'igihugu y'Abongereza muri Qatar. Mukanya gato haruguru niko nakubwiye ko atazagaragara mu mukino ubanza. Tukivuga kandi ko y'Abongereza batazagaragara mu mukino ubanza, reka nkubwiye n'umusore witwa Kyle Walker. Match ifunga agomba gukina ikipe y'igihugu y'Iran, ntago kagomba kuzakina bijyanye nuko atarakira neza ku buryo yaba ameze neza cyane. Ndetse ko nkuko nabo byitangaza vuga ko kuri match bazakina Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Pays de Galles ngaza abacanye ku maso kabisa, gahunda zimeze neza cyane. Ndetse ko mu kiganiro cyatambutse nagarutse kuri equipe y'igihugu ya Argentina, ndize no kongera gufata kanya mbere ko njya mu zindi gahunda ngaruke ku makipe ari guhaga amahirwe kuba twakira igikombe cy'isi. Ngira ikintu ngenda babwiraho mbereke nyine tujye ibintu tuganiraho kabisa. Akaba rero uko bihagaze kugira aka kanya iki kiganiro cyo kuri Argentina, navuze impamvu Argentina ihabwa amahirwe ko yatwaye igikombe cy'isi. Niba utacyumvise uze kuza kugenda ucyumve, ndabizi neza ko ni ikiganiro cyiza kandi uza kuza kuryoherwa rero n'ukuntu giteguye ndetse n'ukuntu kimeze kugira kano kanya. Uze kuza gufata kanya kawe rero uze kugenda ucyumve. So ndagushimiye cyane ko nije umwanya wawe rero, komeze kugira umunsi mwiza uhaye uronkebwe no mu kiganiro gikurikiraho. Ubundi Imana ikurinde.